ingocho na ndi ndoge ndere ukore statement yao ndutari uko na jeresa uli nubata magana mayogo kwana. Karibu sana Davis. Davis must not ready. Davis gendera. Bagusiba minto esimwa betanko bakwanya oyo minto kia baba Fred Amisi na Samuel Okimwa. Asante sana so kuweke platform yon. I've been waiting since Nara Fred Samuel Aposti. I've been trying, I've managed. Tiangenda straight the point ke tanga ko ane te tanganya bagusiba minto tiato support morara oise kolgere chikabira chinde no namba 2 yo gwakwe kisegi abe ndwakurwanira is ideological differences here na number 1. Aba ikoya bago support monto bago te banya korusi bororo ba sponsor baroro monto itabasi kunwa na intu na bagusi stole tigaturwanira mu muroito morara has a future, he has potential njena umanyereke stole campus. That is a guy who is that is a movement. Na roji ngakien matiangi acha matiangi paka bagusi ba kumura mes internet ba korna kitotamuti ba iko bari ba tenga kumbe ba na monto lakini sikoli kamera chinde ero monto bago chukuruiga abakurwana kwa rocha baruye gakiende bachiko kuna mungwana kwa chesa baruye bagache gorta kwa masakara into abagusiti ato chamo tiato sapoti morara tiato sapoti nyonga tiato sapoti matiangi tiato sapoti Samuel toro sinende kia magito sto date katoko nesa na litoko nyora chinguru cho bagain wetangra wata kama kia sini ni kata manya kanitro agusi lakini speaker o na kiende onse kwende onye gitare gutanga go sokuri bagaga no monto yo kwebo moruya batia apart from migosi na bantu bake bare se OPS oyo megora be ntubuga tiondera kinya baiko yabwate majority igaba gusiba minte obo mugetutu obo munyaribali mugirango tochamo twagacha ne una bagusi tubwaterane, we support each other. Thank you so much. Biamono tigatorangeri biamono sana sama maoni amaya tigatubeka namo again I think Samuel Okimwa point chikwanire ngocha toto kwanire where did the rain start beating nganki yagereta abantu baito ekeroma tiange bakambono oyo muntu rikio oyo ndakire mia kione tikotanga nga una tebete nga mo eginte kekene nagendereri yake. So mighty God nyamalitene ni mogwate mighty God karibu elinde tumaiko irani Moses Orangi arespondi then akore point yani tua nainu ga kimwatwara marieta nainu ga kiekene sana